ubu bari kwitebekanisa kuja kuziciro cy'abakazi abacyaro muri ntungamo bateranira hamwe aha cyayi cyamateye okwegarira busya umukujunwa okushaba kandi no kuhumurizana ekiro eki kitwirendikiza kuza kumara obwire n'ekya buri mwaka ahabwokuba buri mwaka urwa kataano rw'okubanza omu kwezi kwa kashatu tutakajagwize nangashi okucelebratinga ekiro kya Women's Day hariho International Women's Day of Prayer haza urubureberezi tuorganizinga itwe nka South Ankole nitugira omugisha gwokuza aha kishayi kweta abakazi boona omu kiterane eki bamwe habahumuriza n'abahabuzi bashoborire embeera ez'abakazi barikukira kurabamu ezizire nizibahenda entege omushaka wasigaho nyine emyaka 26 yansigira abana 5 abanje bana nonisho n'omukesha unashadirine nenda kubasha bimwe bakazi mwabaryaha banyene kuroba abana na baramukaza babakazi umushisha kwarafe umanye kubona abana byasigaho n'abamunyanyo kuyo mbwenu okwijaha nk'abakazi no kugira ngo tushabira amaka gitu tushabira enkwatanisa tushabira entasiya yeka tushabira ihanga ahabwo kuba n'umuhurira mwena wayegese omukazi omwe n'uwagese ihanga ryona aba bashobora muno byingi birokwijaho abacyara bona bine kwamira omukujunwa konkiwe ryaha oyerinda muri byona ogumisiriza obusasi nakweshegereza kumisiriza obusasi okora marubogoburizi abana kubarashobe kumisiriza omushisha kubarashobe kumisiriza iwe omushisha ryaho omukazi nabaza kushobera kumisiriza iwe bana mwabaryaha mugumisirize ebisuba tugana omu maka omushwere omu baana twahura obusubuzi bw'ababyo biine endwara abafirwa abashaija konka Ruhanga akakora eby'embabazi bakashomesa abaana bakahendera bakahingira mbwenu niwe nikyo basikaho ori wikiriza Yesu washaba aha mukoro ogu abakazi batongerwa akakumu okurekeraho kosa kubi obugabe bwabo omu bitahikire na n'okuhangamisho eby'obutungi ekizire nikishenya amaka na n'okubashwaza of course omukazi akaana aribatirwa munonga atiine bugabe bwona nanga atiine voice atakugamba konko kugabe tukikumanyisanga kandi arenge aha roles ze nanga she byashemeye kuba na performinga nakora bakake kandi kikarengaho kandi amakazi nabo gakashisikara abakazi ko kugira obutamarwa wabura kwikiriza icyo Ruhanga yakwireke yakutoranira watandika comparing eka yawe na gandi oto wananka umukazi wananka bamumbeki umukazi wananka navuge moto umukazi wananka naryaji kunde ebyo byensi wagira mu rugwensi obuno shanga waba tempted esente za kutora umushambani waba maraya waba ni washenyeka yawe kunde byensi tuguhamire omukushaba tugumaha amaju ntweteraho mukama tugumaha amaju ntumuhereza amagagitu tureke ebyo kuzo mu bafumu tureke rwango tureke obushambani tureke ekwetenga okubi okuretera omukazi yayetenga obundi okashanga wagwire omushobi abagambe batari bamwe na bamwe bashabira abakazi okuba babujunanizibwa mu buri kimwe kye barokora ahakiro ekyasande ekyokushaba kwensi yona ahabwa abakazi okugira ngo mukiremu abakazi mwena n'ekiro kitu cy'abakazi twena twimukiremu ahabwo kushaba ahabwo entunguka ahabwo kukorobera abashiija baitu ahabwo kutiina mukama ahabwo kumuhereza ahabwo kuba nikitwimusya nkiitwe abakazi amaka gavumire atarimwe bihuzo bitiine ansa osokusizanyizire ati njwara niwe noro omukazi yakwemerera omu maisho ati nonda kurya shi otuwawangaburire noro omukazi nagenda otunoza shi ati waba ontumirehi nobuuza omukazi otukotanyihurira ati nyongizire ngo yiwasiibire waryeyo nanyineyo omukazi ngenda kubagambira abakyara bahirirwe twababwinde
mugunusereze kazanyu okushaboku buri mwaka nikutebeekanisibwa obureberezi bwa South Ankole kandi nikubaho barikwetebeekanisiza ekiro ky'abakazi omu nsi yoona nk'omuringo ogw'okwijusya abakazi omurimo gwabo ogwabahiirwe omuhangi nk'abakazi. Gashakwa Samuel Ahumuza aha bwa Tayari West.